off the airwaves isikhathi manje sine 14:15 yafika phela uzozama ukuthi nje ngokuthike kugamanga kasibula manje esimthembisile besikhulumile besimemezele ukuthi usomnandi yesabeka bebekhe le news izobe khona so besinaye la emsakazweni la sithola khona la esiba eKing Center la khona umoya somnandi kade sakhulana somnandi kade sakhulana le COVID kemtole le esenza ukuthi siyakelana ngalendlela ngathaphuka sisegoli ngekunye obanako nje ukuthi kube khona due to this event somnandi ngiyakwazi ukuthi wasukumise indlela zahlukene wafike walanda ama-awards waba best music video kumaskandi owalanda waletha la ekhaya dukuduku wena osuthatha wabeka laphela kuletha kwasakuletha kuyo nje leyakhalaletha ngekampani leyasegoli hayibo usubeka tukhulumile so na akukhuluma nami ake sikazali so ngesikhathi uqashe kube wenzani khona umuntu siphelile ophela futhi lokubona ilokho ngisikhathi ngathi yaphela uzokusinika lapha and then says ukuthi ngilena sinyanga yabantu besifazane baba protection umsokhuluko lesikathi manje sobe behole ilawa lapho sithi sitoneka abantu besifazane ungathanda ukuthini kubona le mvugodo eyimvugodo ephambili lamali mato awuthi like one of those video that ama-awards
ngoma msonani hayi yabona music video wakhona hayi ngiyacela mangenze ukuthi awazi nawe ngwalana lo akuhambe uyobheka lapha ku YouTube bakuthola langa awusana uthwalo khonto ngoba phose sinama viewers of 4000 alisiwanya kuba 47 viewers lengoma wayikhipha wayifaka lapha ku YouTube ngo 2011 baba September 2018 hayi awukakuyizi nawe before we go further. Ngiyabona ifoni ishinayo on which platform? Best. Hey, kusha ifoni yakho. Uma hey kusha ifoni.
wena ukuthi kade basuhamba endima basakukhona esomlandeli womculo awubuza ngifuna ukwazi umlando ukuthi uqale manje ngokusungana noma uqale ukuqala vele yethe indaba yokucula kwayo ijulile angeke ukhulume ngoba nesitudio ukuthi uqala manje lento iqala omncane kakhulu ngaqala ngomfana sibalazana simbuzi ngaze ngokuthi amakhonyana ngaze ngayo ngomeni usithula uhlabelela abantu abaculi abathandayo omncane njengoba kuyaziwa ukuthi kuqalane namakhona kakhulu umculo imbaqana umculo wesoprans umculo wabakhonyana umculo wembaqana ngifundisa ukuthi mhlawumbe bangikhula ngifisa ukuthi ngiyanga ngomsakazi engathi mina ngiyona ngemahlelehlele ngemahlabathini ngiyithola zamkelayo kwangijabulisa ngoba impilo yasenzeka nengigqugquzelana ukuthi sakubona ukuthi uhlalaphi ingabona ukuthi uhlala wobani ngoba vele inkosi izana umzimba odelelekile kepha kangabe wena uvekho phakathi ngaphakathi lokhu kufinyelela la yakhona okuseceleni okuningi kakhulu ey'ndlebeni zakho engakunika amandla nongakugqugquzeli nogxela nakho ungakunaki wena thandikudala ngizofinyelela ngakho enkaya sebenzela abaculi abaningi welcome to the ndima lena kulolo engimaziyo wasemkhumbane eGreytown beke nemboni nami ikhawini owanami esikhala khona eGreytown ngiyajabula kakhulu ube ngitshela ukuthi awuyazi nosomnandi sizakhipha ingoma lana nobhala labantu sitawukencane encane kakhulu emsebenzini lapho lesikhuluma ngotencane lo utencane lo okhoniphayo emfundweni lona kuba sikhathi ingoba yakhe engeyaqhamunyaka ngoba nje sibone njalo abafana labo abanesasa okuhle kakhulu bafana banjengomuntu omncane ngoba bayakwazi ukuthi balalele bahloniphe ngoba into engifisa ukuyisho mayo yazi noma ungaba nekhono elingakanani kepha uma usulahlekele lento yokuhlonipha ngisho umdlalo webhola ongahloniphi sibona singasakuzwa awusamdlali ibhola ngoba ukwazi ukulalela ikhochi yakho nasemculweni kufanele ufunde ukulalela uma kuthiwa uculeni uyashada noma uyafletha noma wenzani noma uyabhimba kufanele ulalela producer abaphethe ngoba basuke bene-experience yalento yonke into idinga ukuthi uhloniphe wonke umsebenzi uyahlonishwa awukho umsebenzi ongahlonishwa ngeke uye phambili ungenayo lento ebizwa ngenhlonipho awusomnandi ngiyasabela ngiyajabula futhi kakhulu ngifike ngibonge ukuthi esomnandi kunabaculi osukwasebenzisana nabo abakhona khona la e-KZN not KZN abakhona khona la oluntu bangabala engimazi kahle i-NPR yena lofana nje omncane nje omncane othi uthathe khulu kuwena ungathini ngo-NPR wathi ubalo kanjani lokho ngesinye isikhathi kuhle kakhulu ukuthi bakhona abantu abakholisa ekhaya ungabayeli nje ngokuthanda bangumsundo ngaphandle kodwa ekhaya kungawazi ukuthi bekhona abantu abazokuhlisiba ngabo ukuthi basizule kanye e-NPR abantu engifisa ukuthi kakhulu babe nekusasa baye phambili ngoba kubaluleke kakhulu ukuthi abantu basekhaya ubazi ngaphambi kokuthi wazi abantu bangaphandle noma uncane ngaphandle kubaluleke kakhulu ukuthi wazi abantu basekhaya siyona NPR yedwa webonakele masema loyo mfundo zulu lokwazi nje ngokuthi asiyambantu ngoma come on my namanje
kushuthi ngiyabona ukuthi sekhona lento abayizoyo nabeyithandayo. Isaphila maphakathi. So manje uvele nje kulo uthi highlight. Uyazi ukuthi angiphiwanga lana. Uyasebenza ngathi kubeke ukuphelele. Ngoba ngeke kusaphola lokwenza le ndlela. Kanti bangahlala nawe nje. Mhlawumbe isikhathi esingange-2 Sometimes I would like this song I'm just playing it just for you. Welcome to Loco Maskandi. Abantu abashawulayo. We salute them, Master Brothers. Masikhuluma ngesoprano sisikhuluma ngomkhomanyana sikhuluma ngombhaqana wonke umkhakha lowo masikhuluma ngomasikandi sikhuluma ngokusekhemisi sikhuluma ngowashela umhlolo sikhuluma ngomzomba Uzobenzani umuntu zakhe uzobenzani umuntu lento yakhe uzobenzani umbhaqana lomculo kufanele ukuthi mawethula ulalele ngoba mawazulalela inothi usalele zahlukana lezi Kuna ngomethi mama kasibonge ake senze kanje sina senze kanje Bahewe ngicela ngifuna my2 kancane ngoba uzozwakala uma2 uthi kancane Sitting on my phone, my circles in leg. Angithi kunjalo. Mama ngasongile. Akuyemuthi, my circles in leg. Mina ngifuna umakhelwane ngasibone sitabana. Mina ngifuna umakhelwane ngasibone sitabana. Angithi kunjalo. Mina ngifuna umakhelwane ngasibone sitabana. Aku yang putih mau susah pilih Yesu yang di kota Namanya Songini Aku yang putih mau susah pilih Yesu yang di kota Masibone sitabana Lagi kuno jamakelane masibone sitabana Lagi kuno jamakelane masibone sitabana
dormire lì. Cosa comprar desse Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikubabuka. Ngisayazi le ngoma. Okay, ngicela ukuthi sikhule sonke sezwana. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanje. Hayi vele awukushiwe yena. Oh yeah. 1 2 Department la. Futhi Anyakwa department yakho. Wazikwamnandi. Ngithanda nonke. Simbahle nonke. Ngithimile wololo somnandi ngithi wololo haba ngithi somnandi awu lebekekele nje. Thank you so much to our soul brothers. Angithi lezi sangithi 4 million viewers lengoma lendaba ifana phela ngo-2010 ukuthi phela ngomila khona esasi owe campaign ezisemphela South Africa. Thank you so much to soul brothers. Kathi manje sethi nge-4:36 sabele mizuzu engu-14 bafethu nathi sesivala kusukela ke ngo-5 again those in the limits and 5 to 6 those are the limits. Sasa sibesikhona la umeya uzobe khona futhi naye naye just taking your time utheze ezongoma ibinina somnandi benge abantu balana sesibabone somnandi to this thing of looting akazange just ukuthi uzenza kanjani abantu badakhona la ukuthiwa kwenziwa lokho ngabe sidabeke ngabe sinjani amagama akho sokuthi ukulabantu bana Ngibingelela ubaba uThokozane. ukwazi ukuthi uzovikela idolobha lawo nokuthatha isikhathi ukuthi olunye sifene idolobha abanye abancane bazalwe manje bafika emhlabeni sekukuhle nje abazi ukuthi sibuye emashona phezulu emashalathini abazi abanye kepha sikwazi ukuthi sasifika into siyithatha isikhathi siyidinga sifisa ukuthi sifene idolobha sasiyitela isikhathi esincane kanje siyabona umcabango ngoba umcabango wenziwa ngamayelo ngoba umcabango ngiyise sipalo amafisi umcabango ngeke umcabango ngiyise sipalo Wena manje umcabango wacabanga wasabalalisa umbono umcabango sonke sisabela abanye bafika ukufuna injazi masokaka kwenziwe ukuhlukulu umcabango ukuthi nabanye abantu abezile ngawo and then something sharing the stage something recording
Yeah,
Promotion. Ai, le. Listen to music, look at the people, the pastor, radio, the new kings about the airwaves, step down, so that the Sadega, our and they know. But listen to music, when you bought something. Now, the stuff, when the stuff is that guy, when the stuff is that, the 10 minutes, the 6 hours, several last days, see that, but then don't know that's one of the whole thing. I still with you moving to 5,000, even to 4,000, even to 7,000 from 10 and Jewena. I'm a item out too. Agua Rodas. Kungaba ubhontshisi ithini kungaba ujuice kungaba petrol mase uthengile bese uthatha islip ubhale igama lakho nesibongo sakho nenamba yakho basuza la kuwena uzokufakela la sasa uzokukhuphuka wathi ngadotha igama lakho sesikhonela sesimemeze ukuthi walo abantu abasafakela abangagosisi bathathu ngithi uma bingele nhlahla nawe uthi lapho uthi cha phela ungathanda ukuthi uthole isipho uma uzothenga uthule nasi isipho ubhontshisi ubosho awuqedi ngisho u10 ithi uthenga u2 and then uthatha isipho ubhale igama lakho nesipho sakho nenamba yakho bese uzofaka la ebhodini then sasa uzothi mase sikhumbuza sidonse igama lakho base sithi wenzola isipho sakho yonke into izobe ngawe. And then, ngicela abantu abangu2 noma ikuphi la ukhona mawusheshe wafika nje wafika wathi kusomnandi la wamthinta nje wamthinta somnandi ozothinta qala nje noma ikuphi ngabe ngemuva ngabe ngaphambili ozothinta nje ngizocela ukuthi uphe akunapheze intambo nje la wamthinta la nifona kuma somnandi about2 abazofika nje bazobe bengene nje bavele bamthinte kusomnandi bazobe sebetholela ke izinto zabo bagena nje la ngaphakathi nayikendikana into kazeseshuthayo into kazeshuthayo la ubaba beziba zosomnandi bekuzumthinte bamubuze kakhulu ngena nje la ngaphakathi umthinte nje usomnandi umthinte nje uzobe wamthinte nakho baba wamthinte lensizwa le ngithatha kabani awunangi bakuthi ngithatha nje somnandi yasebukhona wamthinte hayi cha bese balile kodwa samhlala sekhipha angimthindi la wamthinte nje somnandi awumthinte somnandi bese kuyindaba yami nawe lana sakhuluma ngomlando wakho sikhuluma ngomsebenzi omuhle owenzayo ngibona khona lolu ngazi ukuthi ubona bandakanya ebine gospel ubona gospel ekona la abantu bokuthi ukuthi ngiyabona kuthiwa intokazi uthandeka yakuthelezi le ntokazi eqhasha lapha wathini uthande kumashe
sasa. Sasa ukuthi konke okuhle okusomuntu ngiyachanda ngiyasupport. Noma ubani noma wenzani. Mawenza into yamukelekile ey'hlelweni kusasa eyikhuthazayo neyakhala wabakhona somnandi kade wabakhona lokhula welcome to ukulokhu kuyishizelela wena ngiyakhumbula wabazama ukwenza ujuice tell me more about the juice kodwa ngekho wazile bazama ukwenza somnandi juice awutshela kabanzi ngalo juice somnandi uzama ukudayisa uzama ukukhiqiza somnandi juice njengoba sekuyivishini ngoba sesizile for sure nospa lasikhona usekwazi ukuthi ufike lekaduzini la ukuthi abenifanasekhaya ekhaya ukuthi somnandi wasesibhele lasesebhosta sibhale mina nawe ngifuna ukuthi mawusesibuya inyanga yabo angisho inyanga yabo sazi inyanga yabo ayikapheli iyaqala ngomsombuluko breakfast event sizobasukela ngiyafisa nami somnandi ushafto nami somnandi asikakhuluma kakhulu somnandi ngifuna ukuthi ngijulele leyo ngoba nami khona sengibona khona sengiyabona bona abesenze kanje igama lakhe igama labo abikushini noma yayigama alalizayikhathi lezana but kumanje ithi ngaphaphela kuba isikhathi manje singekwazi ukwenza izinto emithathu njengobona nje Mira saying it right.
Hey,
Abantu they can fake it up until besenzela basiyakutshengisa amaphikhala zabo. Ungathini umuntu olesifazane njalo. Kunabantu besifazane abangenza ubone ezithoba awukhosi yabo. Uzothi akuyile inkosi. Uthi why lona chakana? Ungathini abantu besifazane? Mina ngiyiphi nje ukuthi mhlawumbe bayahamba ukuthi ngabe lesizotho esanayo isibhayi esizotho noma mhlawumbe wena umkhulu ngabe isizotho sesakuleli office noma wena ubaba ubuza naye omunye akabhali hayi umsebenzi usimina umsebenzi omunye mina nje uthi masesaphela phela ukubona uchaza khona isizotho sokuqasha eceleni abantu ugoza umsebenzi Uzothisa umsebenzi yena kanjani uhambe kwawo uvuka kumina nokumbala ukasikhulume ngoba uhlekisele ethi uvuka sikhulume kulemboba yakho somlandi lena ethi angazi icala lami awukuthothisela yona nje ngibone wena ukuthi ungayifaka kanjani
ngiyabona ukuthi isikhathi siya ngokuphuthuma kanti umnandi uhlala kanje akusona into esiyiqalayo uhlala kanje mina somnandi uma sihlangene ngitshela ukuthi 20 minutes kukhula kuphela 4-5 hours khuluma nje ngiyofika vele mnandi sometimes ngizodala ngoba laza bese ngiyaqedela uyabalelisa nami isikhathi sami sengathi sesiyakhanga vele ngiyabona ukuthi ngo-5 bese kumuntu ozobe sebalelisa lana endlini zasesipha cishala endlini zasesesesipha nalo bese umuntu ozobe sebalelisa esekhamba sengizobuya kusasa sifaka khulu hawu kodwa somnandi ngahamba kanjani wafuna ukupakisha Joel echathi hlakaniphile le Tengani amathina noma ujuice noma ujuice noma amathina uthuka bhontshisi noma bethuka kazomlungu ebhale ukuthi wale Rogers noma roots ibrand yakhona thenga u2 bese ubhala igama lakho nenamba yakho bese uza la kuye okwenza ukuthi unesebenzisa isitofu lesofethu ipotlate le sokozala kanye kwethu akeze kanje
This is
ngisho ukuthi umuntu okhuluma ngeqiniso uyaqala ngizokholwa ukuthi ngiyamthanda. Sometimes angikufile uzuhambe kanje. Kunengoma lana owamixa wafaka ishebo wafaka ilomo wafaka iqini kuyona. Khuluma nami wena professor nomfundo futhi. Ubonakala kanjani mangaphosisi enyakeni owendlule ukuthi yakho mangaphosisi ina 707K abantu abaviewya abalandelayo. Tell me more about this song. Yes. Ngiyaqonda la ngoma lena umuzi ukuthi lokho ungawazi ayikudile la hayi ngwawo la nayo sikudile ngilisha nami bengizwile kodwa ngengaqina ngasethi akekade sengathi mzwana uthole kanjani la phela mfowethu niyasebenza igqubongo lapho niyasebenza igqubongo lapho niyasebenza igqubongo lapho information somnandi lena esikhipha ngayo ngifane noprofessor niyasebenza kanjani noprofessor Akikhethelwe somnandi akikhethelwe lana okokuqala ushilo wathi awukho mnandi kodwa ngiyabona ukuthi usuphilile hayi usuphilile hayi ngubani ubekhaya nginjalo ngizoshuta awuthumela kakhulu kade ngibona usuka lo mama sekhuluma lo